sili ese oe o le atua e wha maoni, o le atua na whaia le langi ma le lalo langi e tū mau oe e wha vavau, e pa ia lava oe wa mātou o mai whaatasi malau whanau, sauni ta mai le nei a fiafi o mātou loto, o mātou mafufau, o mātou wanganga, o le tangata atoa ta mātou te fia whaalongolongo, mātou te fia whaalongolongo o wheta laila o fio e ala i se upu mai au o fio ngopa ia ta e a o ina i mātou, e a o ina i mātou, e whaatonu ai i mātou i le a mi o tonu, ine ia mawhaio na ato o toa i mātou o le whanau ala o fio, ine ia o mātou whaia ngā luenga le lei uma, ta tala mata whaale nganga o lau whanau, ta tala o lātou loto, ta so o se vai pano o futa mai ai lau whanau, ta talo i lau o fio ia ho o tuai le mana o lo wanganga ta se inga lue atu lo wanganga, fe soani atu lo wanganga ta ia te i lātou umalava, ta tala o lātou mata whaaleanganga, ia mawhaio no lātou langona le upu, ia mātou whaalongolongo, i le whaalongo le poto, e whaalongo mawhaita ai awani o matauna o no mātou whaalongolongo ta whaamanuia mai la o fio, ia whaapeo na whaalongo ina malangona la o fio, Father, i le nei a fiafi, awani o mātou langona ni manatu mai le tangata, a ia feta lai o e tama, whao ngā ina lo nei tangata, sau noa oi le nei a fiafi, a o mātou whaalongolongo, e ala i le mana o le suafo o Yesu Keriso, wa o le mawala au tuai nei, amene ma amene. Hallelujah, vi ia le tua sa moa, si yo a hinga pele ya Keriso, whaatalo whatu ya te outou, i le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou walii, ma lo tātou whaola, whapeon tai mailo to soifua, ma lo une yola, i le nei fo ia fiafi lau fo launga, o mai outou, ia tali tonu, whapeon na solonga le leimea o mai leanga le leo le tātou o tua. Amen. I le nei fo i tu lau te loa ia, lau whainga malanga le nei vai aso, ia, le lua sāva linga mai Keriso, mai le lua sāva linga mai Yesu, se ki a mea uma, whaatalo whatuai lai nei se ulaku kasi e nunga i pote moua atu i anisi o tātou pa anga masani, whaatalo whatu ia te outou i lunga nei le tātou plokalame, ia mo ila tau ia mafuta mai, al whaingala le o lau kompiura o ke aruaku loa ia e mamau vo i lea, il whanitua ia a Polonia, ia lalo ua, Cindy man mafuta mai, pa ese whaatalo whatu fo i uso ia Scotty, ia ringa te lea, ia whatua ia te nei, ia ma le uso fo ia Miskopa, Penelope, whaatalo whatu, Steve, whaatalo whatu fo ia pa ese, i le suafa manu malo Yesu Keriso, ia na uiato, whaatalo whatu ia te auto umalava, ia mauto umalava, amen, te uele ka ua kungalo suafa nea fiafi, ia whaatalo whatu fo ia le whatua ia alofa, le ngata fo i lea, ia whaatalo whatu ia te auto umalava, i le suafo Yesu Keriso nea fiafi, amen, ia la kungisikak whaatalo wha se i umango e solo le tātou pulukalame, but so far, amen, tātou tama whai tātou te hoi le upo le atua, o te lona na tātou tanoa i le vea sole na te nei, no tanoa i le tatalo le tu i le vā, interceding prayer, ia polo tu le i le vā mo le isi tangata, e se le tā ua fo i le nā tatalo ia e meise lava fo i, ia le aveo o e fomeo le tatalo le ami o tonu o whaasilisili lea, amen, nei a fiafi, o le a o tana noa i le tatalo i ngana ese, ono se tasi o, ia o te iloa e, to tele lava nisio e kale isi a lato tele o, to e awa oina pe to e tatalo, but let me tell you something. I le telo amatanga o ekalesia katoliko, o le e whakasa metotisi, i le amatanga mai o tatonunga ma ekalesia, ia e ote, na tau tala umai ngana ese. A tō wo su e tala anga, na la tau tala i ngana ese. Ai o mali taimi nei, i te tonu tatonunga, e leo to e tau tala i ngana ese. The question is why? Amen. Hisi taimi en tatu wola i nai tu ai ole mea tele na because ole amatanga. Ile amatanga mai a po ila tonu whaavaina mai. Na tau tala ngana ese.
O le vaenga pito isili le ona taua I to tonu le sa wa I la o nga yo so se tanunga lava. O le temi nei o pe ua fetoso a I le mata upu le fo ile le mafua mai I lo tanunga. E mafua mai ono ni o onga. To me pretty much o mo onga pa ele mafaina suia tu spa ia. Ma ele suia foi. Do you know the Bible ele mafaina update le kuspa ia. O le upu le atua e tu mau. E tu mau ele suia. E pe suia la ni fainga. Ai tu mau alo na fa vai. Amen. Ole, afia file nei. Fa mai le ina ua fa solo mai le upu le fa ofu tau tono le tu se efeso e ono fa mai la I fa upu le sulvan ia o touta talo I le anganga I yaso umalava I talo talonga ma faatonga. Pray in the spirit. Amen. Por tatalo I le tatalo I le anganga pa ia. Amen. For mai ia tātou tatalo I le anganga pa ia I yaso umalava. Pray in the spirit. Eva aia tuna I le tatalo le na ia o tau tatalo I le anganga o le ala po o le anganga o le atua tatalo through your spirit. Ia la tātou tatano ai. O lo fai mai e tatau no tātou tatalo I le anganga o pray in the spirit. I la fia nei. O te loa le la walu ai ono se tasi. O te loa. E ini se fai mai e tia. O kere kai kou nganga ESEESE. Kau kara nganga ESEESE. O ngai whaapea. O lo na ia tātou nunga. But tonight, o le la tātou, we're going to walk you through the scripture. Amen. Because, we can't argue with the scripture. E le ma whaina tātou fi nau. Ma fionga le atua. A whai watusia. Watusia? Right? A whai ora watutono tuspaya. Amen. Ai, toa mua, si toa tusia le. Hallelujah. Hallelujah korinito. Mua korinito e lua. Na uta no mo vaenga le ale lola walu ne fie. E au ili loa ia ma tato taltala lo ma ta upule walu tato woi. Ta talo ingangana ESEESE. Amen. Ile foi upeiva. Foi mai. Ai pei ona tusia. O mea ele iwa aia e mata. Ele ila ngona fo I talinga. Ele I o fo I le loto o se tangata. O mea ia ua saunia ele atua mo I lātou o ea lofa I a te ia. A ua whaalia mai ia mea ele atua I a te I mātou e lona nganga. A wā e su e I fo le nganga I mea uma. O mea lo loto fo I a le atua. Po o ai fo I se tangata ua iloa mea le atua, mea le tangata, ua na o le nganga o le tangata, o lo I totonu ia te ia. E whaapea fo I ona le iloa e se tasi mea le atua, ua na o le nganga o le atua. A ua maua I mātou e le o le nganga o le neila lolangi, a o le nganga mai le atua, ina ia mātou iloa mea uma, fo ai fuaina mai ele atua ia te I mātou. Amen. Ole, e le polo misi a le atua. Na polo misi a le atua I totono le tusia. Tato o le tusia. Amen. Sa i le polo misi a le atua sa whapeona tunu Ezekielu. Amen. Olo I ele folanga le atua sa whape, ona polo misi mai ele atua I lana whanau. Ona whaatanu ina le tono tusia ngā ruenga. Tono tusia ngā ruenga e lua. Le lilingi fo ai o le anganga o le atua. Amen. Fo mai. Ua whaatutumu ina fo I lātou umai le anganga pa ia. Ina ua whaapupu le tala. Ina ua maliu Yesu, toe tu mai Yesu. Na ina le mai Yesu, toe te oho I lunga o le awhiawhia pito lunga Jerusalema. Fo mai. O le whaatau nu o le folanga le atua o le li lingi fo ai lona nganga pa ia. Le lingi fo lona nganga pa ia. O no mai lo lei o le aso lea. O le aso lona 5 se fulu. O le aso mua o le vai aso. Amen.
O le aso mua o le vai aso. Le fai mai la ia, fai mai ua. O ila le aso mua le vai aso. O ila amata mai me ta o le ekalesia. Amen. O ila amatanga me o le ekalesia. Ekalesia Yesu ina ua lua ele nganga pa ia. O le nganga o le atua le na lua e o ilo le na amata mai ai. Tato fai tauna le mea na tupu i fai mai. Ua whaatutu mu ina fo i ila atou uma i le nganga pa ia. Ua afua ai ona tautala i ngangana ese. Pei ona fo ina i le nganga o le ngangana i ate ila atou. Fai mai, o le whaatumu latou, wa tautala i ngangana ese na ave iai e le nganga pa ia. Amen. Se umo to e fo i mai la i la no i le fasi foi upule le fasi mele tonu i ta atia i tonu i foi upule e a ono tato i loa e fa tau le mata upule pe fa fea ona e loa wa e tau tala ngana sese ai fa fea fo ona e tau tala ngana sese ono le to atele o la o talia Yesu wa umo na papatiso ai la to tele o loa ala tonu tu spa ia le la tato ona fea fine e tatu tatano pa tatu e fo i mai ai se fa nga solo tatu fai tau ina ia e fai tamu mo le context o tus mai sano nofo Jerusalema tangata Iutaia e ua matatau i le atua mai no uma lava o le lalolangi ua langona fo i le nei ta alili ona faa poto mai ai leo o le moto tangata ua fememe ai ina ua taitasi ma whalongo atu i ate i latou ua tautala mai i lana lava ngangana ua sengia uma o latou mauli ma latou wofo ai ua fetau tala ai, whauta, e le o kali leia e i latou uma o e tau tala mai nei. E whaapewhia foi ona tātou ta i tasi ma whaalongo atu i lana lavanga ngana na tupu maia. O pātia, ma metai, ma e lama, ma i latou e nofo i Mesopotamia, ma Iutaia, ma Kapatokia, o i Pono, ma Asia, o i Ferukia, ma Pefulia, oi ai kupito manu olu o lipua ua tua oi makurene o e ua au mau foi mai Roma o Iutaia mai ua lotu mai o Kereta ma Arapi ua tātou whaalongo atu i ate i latou o loo tautala mai i a tātou lavangangana i vavenga o le atua ua sengia o latou mauli uma ma fememe a i latou ua fetautala talai se a le winga o le nei mea peitai o isi ua tauemu i latou ua whaapehane ua o nānei tangata i le waina sua malie. Amen. Ia nau tātou whaitau atu i le. I le taimi mua lava whatu ale lingi i fo le anganga o le atua. Wha mai Yesu o awina mai le anganga pa ia o le wheso o soani sidi wha mai au tau maua le anganga o tau maua ai le mana. Le mana, e le mawhaiona e whaiona ngāru e ngā le atua e ngoma le mana o le atua. Mo ia. E ofo ia Kevin. E le mawhai e Kevin na whai le mea le whai tu teimi nei. E au ngoma le mana o le ngāru e ngā le atua wai. Tala no atu Kevin. Ai ngā lue le ngā le atua i lo loto. Wha malama mta upu tano tu e Kevin. Tu se ele fa moe Kevin so na poto ma se mena o mai se si mea lei e fa moe le nganga pa ia fa mai o ia le mana o le nganga pa ia la suia le tangata ele suia Kevin pe sui sesi o le nganga pa ia amen o le nganga pa ia fa le swinga i ton o le mana na o le nganga pa ia la vala na tasi le na fatu ali lingi fo i o le amatanga la le o le ekalesia. Amen. O ile tātou te wa aile ngā lue o le nganga o le atua. Ia Petelu, la unga Petelu, 5 afe tangata, ia mare tolu afe. Tangata whaaola ina. Tangata wa avea maso o Yesu. Tangata wa o ile mana o le ngā lue o le atua. Whailoa i le nganga pa ia mo lātou iloa ai. O lātou o tangata anga sala. Ia ma wha maula la loloa. Mo hae loa sala mo ma utalia Yesu avea maali whaola. Amen. I tutonu la tusi lea. E ele to ateno nisi se uma tato mai il fa i unga tato prokalame. Amen. La tato e fo i mal tusi lea. E fa ai uma yei be fa fiona e tau tala ngana ese. Be fa fiona e loa o lao ya te oele le ono le tati tonu i la fo il vaenga lea ala tato to tala ina. Ya pe tato e fo i mai tonu luoko renito. Le no mo moko renito e lua, sorry, momoko e nito e lua, lino ta noi ana nei. I le nganga pa ia, o le nganga pa ia e, sau mai le nganga pa ia mai le langi.
na lilingi mai e lea tua. O le nganga pa ia lea o le iaila na polo kalame I to tonu o le lalo. O le polo kalame lea tua mo le e kale sia. Amen. O le to atele I o tangata. O la lava e wala au ia Yesu ma wala au I lea tua. Ai la to te ignore ina le nganga pa ia. Ma le leiloa, o le nganga pa ia, o le representative le ngā o le atua, le taimire nei le lalo langi. Le nganga o le atua. E le oto ia Yesu le lalo langi le nei. O le nganga pa ia, I le whea ngai ngatuai, o le atua ngā sanga lue mai. Saula ia na maliu Yesu, sau Yesu ola ngā lue mai fetalai mai Yesu I lona so. Ai foi, le no fatato fai tatu se e peru tala noa mai le atua e ala I lona atali. Amen. Famelo tala Yesu o te halu ai awina mai leisi fe soso ani sili leisi another helper. Te lo afa o ngale upu another lona winga same kind. Afa o ngale ole upu leisi o lona winga e tutusa lei I tu ainga. Pe fate te inga e alu te fatau falawa. Ele mafai ona e latu fatau mat falawa e toi sau e ko kuri e kalu e mai se e kuri e kalu mai se pepa mas. Ele mafai ona e watu loa toi fa ele mafai na e fa nga ina le upu another ye po leisi pe alu e mat pepa mas. Ona foi ona falawa sa au mai mua. Ele mafai na e toi watu fatau loa e fai o le na latu mua au mai falawa. Ai ke o ko foi e ko au mai ala leisi pepa masina. Aisea, ele tutusa I tu ainga, ele tutusa falawa man pepa masi. E te le whaonga aina le upu le isi po le another. Right? For mai no tala Yesu, e awina mai le isi fe soso ani sili. Same kind, tutusa le lei. Amen. Lona wina, o le anganga pa ia mai Yesu, o le anganga o le atali. Tuso o le anganga I tutono o le atali, o le anganga o Yesu, o le anganga o le atu, o le anganga o le atali. Lona, famelo tala e awina mai le isi fe soso ani sili o le nganga pa ia la o Yesu wana. Yes. O Yesu wana in the spirit. E ma fuala no foi mai Yesu o le isi fe soso ani sili. Ona foi ai Yesu le lalo langi na le tasi le Yesu le tino. A foi o Jerusalem la Yesu lona winga ngale pauanga o Yesu lalo langi ngai ngale kasia. Ele omnipresence la pe yai mea uma. Right? O le anganga pa ia. E yai o yai mea uma. E to tonu o lau fale. Fea lavan mea na te yai. Onai to tonu ia te oe. Le anganga o le atua. Praise God. Thank God. For me le tala just pa ia. Me le tala Yesu. When he comes. Mahari fetala inga Yesu for mai. When he. Tu sa ata ua lo le upu hi. Lono winga o le tangata. O la refer ile afoi ile tangata ile ngangana la le lalo langi o le tatum fai fa matala so o la for mai when he comes which mean o le tangata wa for mai isi e ni su tatu nunga for mai o le nganga pa ia o le mananga lue o le atua se ele o se it o le lau o le it ia po o le meto tino o le it Have you ever walked into the door and someone saying, yeah, here it is. Wala ki sa vali ako. E whaingo o le it. Ele mana ia na leo Pe a whaak tisi o le it. Lau e sa vali atu. Tau no wha abe e tuna. O oi o le hi. Ia, po oi o le she. O le anganga pa ia la, ele o se it. Fa mai isi o le it. On o le whaaliwinga o nisi o lai whaaliwinga. Fa mai fula tala tu spa ia. E na te o ia te o tau. E le o se iti a tātou. E na o le tangata ma whaina o Lono winga. O le anganga pa ia. Wha mautu tono tu spa ia. O ia. O le isi pero sono o le atua. Amen. Wali lingi I fola e saula le anganga pa ia. E iai lana ia lava ngangana. E iai le ngangana le anganga pa ia. O le ngangana la le na o le atua e mala mai. Amen. Na o le atua. E leisi se mala ngangana na. Amen. E la tatou o tata noai. O le ngangana la na le whailoa mai I. Fa mai o mea lilo umala e whaatatau ia te oe. Whaatata inga. O a umani mea lilo e whaatatau leo langa o Kevin o mai lilo e Kevin. Po le ale pelengi le atua mo ia tae au. Ma le tala tae au ia ma le aso. Ma le tausanga le lasau. O te lei lopo le ale pelengi le atua I lo o langa. Pa o le praying in tongue. Wa o tata lo le polo kalame le na le atua.
o le anganga pa ia la, o la ia le ngangana le na. Amen. Ai la walu mua. E vai mua le tūlanga lea. O le ale me ta o ngangana tau tala i ngangana ese po o le tatalo le tatalo i ngangana ese. Amen. Ia malea. Male tatalo male ngangana le fa ingo isi o le perifetane. Le fa li liu tato wo le tusia le mua korinito. Lono mata upos fulman fa. Te mana o tango i faitau. Ia tato wo faitau au ili o le la tato wo fo fa alawani ani le tato mata upu. Ia mafai ona e malama. Ona o le faitau wino o le mata upu lea. To atele ia. O stasio mata upu e tele lona fa winga ina. Ma ua fai mai ai nisi. Weva ai ele o koe awe koe kakalo inganga ese kongo le kale sia. Ole tusi lea Paulo. Na fatoa o mata upu sifurma tolu. Lanta no i Paulo ile alofa. Amen. Saulo i. O ila. O mea ia faaleanganga po o le tū i mea faaleanganga I totono le kalesia. Mana ia i o le faurutala ina na faurutala me to ina Samoa. Foi mai. O le tū i mea faaleanganga I le kalesia. Really nice, O le tū lea. Po o le faonga ina lea. O le tautala inga ngana ese. I totonu o le kalesia. Amen. Ia ei lopo ai le tala no iai. O le la atusi le ekalesia. O le whaonga ina la lea. O le mea ta o le tatalo i ngana ese I totonu o le ekalesia le mea o lai ei tangata. Amen. I totonu o le mea le setting o lai ei tangata. Amen. La pe o atu nisi totonu o le tau lotu. O atu tonu to ekalesia. O le la atusi Paulo. O le setting na o le tusi lea. Whamaina ia. Ia o tau sisi lea lofa. Ia nau fo I mea faaleanganga. Ai sili lea. Ina ia outou perfetane. Amen. Hallelujah. Mana tu outou fa ia tutu ilo mafau. O le tala noa Paulo. O le avela na tusi I le ekalesia ia foi korinito. O le tu lea. O le whainga lea. O mea faaleanganga. Foi mai la ia. Ia outou tau sisi lea lofa, wala mta upsfut tolu na tano I lea lofa, ia nau fo I mea faaleanganga, ai sili lea ina ia outou perofetane. Fa mai e sili ina ia outou perofetane. Amen. Fa mai, awa o le tautala I le ngangana ese, e le tautala ia I tangata, a o le atua, awa e le aise e langona, ai tautala ia I le anganga I mea lilo. Amen. O tātou fai tau fai upu e lua, naiva vai mai le fai upu e lua, le mea ta o le tautala I ngangana ese, o lo tautala le I le atua, e te le o tautala I se tangata. Amen. Fai mai, a wā o le tautala I le ngangana ese, e le tautala ia I tangata, a o le atua, a wā e le aise la ngona, ai tautala ia I le anganga I mea lilo. Nā matua I manino le fai mai. When you pray in tongue, when you speak in tongue, you are talking to God, not to man. Amen. A ola ina tautala I ngana ese, e te le o tautala I tangata. O lai te tautala I lea. I le atua pe a fai o lai te tatalo. Le la tato oi whaamatala. Wa iai fo ile ngangana le ta o tuspa ia e ao ona whaali liu. Okay? Toe wha solo tato fai tau mai. A o le perfetane, e tautala ia I tangata, ina ia whaamawhana ai, ma poa iai, ma feto ma iai. O le tautala I ngangana ese, e whaamawhana e ia I te ia. A o le perfetane, e whaamawhana ia I le e kalesia. Amen. Si whaamatala atu. O le tautala I ngangana ese. O aulau o teimi umo te tautala I le, a whaia u ia tatalo a waia, o te tautala I ngana ese. I always praying in tongue. Amen. O nei alua upu ngata. Fo mai no tala tuspa ia. A whai o lau te tautala I ngana ese. E whaamalo sia au. Te lo le tele I o teimi, o teimi fo ia peini, pe a whai o lau ke down, fo lele weini me tupu, peini tangata o whaini tala o te whaano no ai, o ni me tupu ino o langa, ma me o te whaano no ai. This is my only solution.
o te alu o nofo se mea lilo, po te alu fo lele, no nofo nei lalo, ma o te talo inga ngana ese. Na wa aila ia o te nofo a o koe pio mai to tonu ia te, o toi wha amalo sia mai to tonu ia te au. E alo alu wa koe saua makua ia o smile mai a. Asea, because o le upo tu spa ia fo mai a e tau tala inga ngana ese, ua wha amalo sia oe. Amen. O lai wha amalo si oe ia te oe. Pe a faila, o le te talo i le atu ngana ese, o lo te talo le nganga pa ia, you are building up yourself. O le tele o tangata, e maa fuana le tupu wha le nganga, la to te le o te talo i ngana ese. Amen. O le te talo na le ngana ese, la fufa me tala pono, o sili atu na o te talo i ngana ese na ilo auto umalava. Amen. O la tala noa ia ifoi, ia Paulo, ilo na taimi pana noa. A alu tonu al potu, po lai alu e moe, po lai oso inunga lang sol fangua, e alu lesi, o lai alu ma praying in tongue. O lai te talo inga ngana ese, o lai te talo lo na nganga. Amen. Fa mai na ia tala a Paulo, fa mai, o le perofetane, e tau tala i tangata. O tau lola, mele fai teimi nei. O nai te wha longo mai, o leo te tala no atu ia te o tau le upo le atua. O le mele ta o le perofetani. O lala e mala mai oi. Foi maina i o tala tusipa ia. A o le perofetani. E tau tala ia i tangata. Walu kalangoa ku ia te o tangata. Foi mai. Ina ia wha ma whana ai ma poa iai. Ma feto ma iai. O leo te tala no atu ia te outou. O leo te a ma perofeta atu. O nala e tu te malama i le ngana leo te tala no atu ai. Ona wha amalo sia i leo outou. Amen. Ai a utau tala tu ngana ese. E lei ma se si o kou e malama. Lei foi se si outou e wha amalo sia. Amen. E lei wha amalo sia outou. Ai o no fofa atu. Ho si koropai a rasi te re moi a rasi ke re mala. Tu te re malama. Mai lei foi la se si outou. E wha amalo sia ai. Na o aua. O la lau te tala. O lo wanganga la te talo i le atua. Ai le o malama ma se si outou. Amen. Ele o benefiti la outou. Pe a outou tala atu ngana ese. Amen. O la e benefiti e iau. O le la tango polo i pe o le ulu tala nai au mai foi mai. O le tu i mea wha le nganga i le e kalesia. O le atua. Ele wha sapasui inga mea le atua. E matua i manino le lei. Le wha taatianga o le setting. O le mea tatau na e tau tala ngana ese ai. Ma le mea le tatau ona e tau tala ngana ese ai. Le alai vai mai i le apostolo, ma wha malama me le apostolo. I le saunga le sau, le nana tatu whai tau tofa mai. A o le perofetane, e tau tala ia i tangata, ina ia wha whana ai, ma poa ai, ma whito mai ai. O le tau tala inga ngana ese, e wha whana ia i a te ia. A o le perofetane, e wha whana ia i le e kalesia. Amen. Nela o tātou iloa. Ia whataita inga, o lea lau te perofeta atu, po leo o tala no atu, i le ngangana e te malama mai, o lea laua, wa wha amalusia oi, ma o naua o ngā ia te oi. Amen. Ia ma wha whana fo ia te oi, a whau te le tau tala ngangana ese. Po tau tala ngangana ese. E le ai masona winga ia te auto. Whamaina i o wha upe lima. O te loto, tala lea Paulo fo mai, o te loto ina ia o tau tala i ngana ese. A e sili lo uloto ina ia o tau perofetane. A wā e sili le perofetane i le tau tala i ngana ese. Pe a le whaamatala ina e ina ia whaamawhana ina le e ka le sia. Amen. Ele o fai mai le tala Paulo i ele au ngale ngana ese o tatu tu fai taulango i le ese ne o ngale lava manino tu spai fai mai o te loto ina ia o tau tala uma ngana ese te tauna e speaking tongue ai sili lo loto ina ia o tau perofetane awa e sili le perofetane i le tau tala ngana ese pe a le fa matala ina e ia we ai mele mafu anga e lei ona sili le perofetane le tautala ngana ese. Fai mai, a fai e te tautala ngana ese, ai le whaari le wina i le ngana e malama i le tangata. Fai mai la ia, e sili atu le perofetane.
E sili le perfetane, i le ngangana ese, pe a fai te tautala me ngangana ese, ai e le whaali wina i le ngangana e malama se isi. Amen. O lea lala tatou wo i. Amen. I le taha ua o le whaenga le whamelea. Pe a le whaamatala ina e ina ia whaamawhana ina le e ka le sia. Amen. E le ai mase winga ole i kula a ko o e kaukara nganga ese. A e le o whaamawhanga le e ka le sia. Amen. A ua e fia kaukara nganga ese. Anu ai no poko e kaukara ai. Kakalo oi le tua pe a fai e wale me faina e tau tala ngana ese ai fa ma fanga ile e kalesia no ele o fa ma fana ile e kalesia o la e malo sia o ia pa fe le te talo o ile tua ala confuse e kalesia o no foi ile malama amen o le au mai e paulo o le au me e paulo le whao ngā ina o le ngangana ese e tau tala ai matatalo ai i lona whao ngā ina i le setting i tatau ona iai whamela i whaupeono a o le nei le au soe a whai o te alu watu ia te outou ma tau tala i ngangana ese se a ea so ua o ngā ia te outou pe a whai o te le tau tala atu ia te outou i le whaalinga po o le poto po o le perfetane po o le aoa o atu o mea foi e le ola ua taalili mai leo po o le fangu po o le kitara ale fe fatia i leo e iloa ea whaapewhea le mea ua ilia mai po o le mea ua taia mai whaupe valufo mai a wā foi a whaale tonu le leo o le pū o ai ea se na te sauni e tau. Amen. For mai, e whaapea foi outou, a whait o te le sauni atu i o outou, lau whaivani upu mātala. E iloa ea whaapea whea le upu ua tautala ai. A wā e tautala atu outou i le ngau. Amen. Ua wa ele matango fie. A o saui i le mea lea pe au sau o te tala noa tu ate outou. O le o te tango tā pena, ha upu po o leo te tango fai lea o onga i le ngangana e tau te malama ai. O lai no o tala noa atu. O nā lai wha amalosia o i le ngangana e te malosia ai. O lea lau te prophesy. Amen. Po o leo te o atu o le tala na Paulo fumai Paulo. O le ale winga o te alu atu i te o tau ngangana ese. Pe a o aluaku o si korokoia rasi karama rasi ridema. Ai to te le malama. O le alo na winga. E le eise winga. Ale famela apostolo i. O le tele lau teimi nei. Wa confuse uma le kalesia. But wa mesi solo le fatino i no le ngangana ese. E o tele o fai atu. You know, I have no right to tangata mana to e kalesia. Ma le fainga. O le mana ia o le o ngal tuspa ia. Lai fa manino. Le la tato fai tawa ia. Tanga oi fa masino. Amen. Ma tato fai tau. Na la manino iso teimi fai tawa ia oi. Ile whaata atia ina mai ele apostolo o le whao ngā ina o mea lofa whaalea nganga i tutonu o le afoi. Tutonu le kalesia. Whamai le whai upu. Whamai la iru o le afoi. Mai whai upu e vanu whamai. A wafo i a whaale tonu le leo o le pū o ai ea se na te saunia e afoi. E saunia tau. O lai ta noa paulo le mea fo le pū fo le hili le la saunia kau le kaua. A whai la hili le pū. Ai ku wha peo le pū fo le le leo ngā le pū. Loa ka ngaka foi le. O le pū la le kaua. Ai a whai la e laku ka ngaka ili le pū. Ai wha le kongu. Kuse ese le leo le pū. Kuse wha akani me ka ngaka o le. O le leo sa o anga kau longo e kau le kaua. Ai wha longa menga mai. Sorry, o paula le me mo o le koe kongi. O le koe la veo li pū i ngā le vale ne. Asea. O la wa whaale tonu umale au tau. Ona ele o longoa la tau e tusa malea. O la wa sau le fili. Amen. A sau le fili, a la tau tala ngana ese le tangata. A ele ka ua ia malama ka ngaka. Right? O le mena le tau male apostolo. Amen. A whau tono le kalesia. O la wa tutupu whaafita auri tonu tangata. O atu tangata. A e karangoa mai nganga ese. A ele tau tala mai le ngangana e malama i tangata. Fumera kala apolo. O longa wingara lea. Whaale kongu le kaua. Ele o malama tangata. Amen. Tatu ola irfo upase furu mai. A tonu e tele lava leo ile lalolangi. A e tofu malona winga. O le nei foi. A fai o te iloa le winga
o le leo, o le foi upu lea. O te mana o te whea te o le misi le le vā o le iloa. I te tonu foi upu lea a fo mai. O le nei foi a fai o te iloa. O le e sa tanu tu o le. A fai o te le iloa. Ono le whaperitani. So le whaperitani ala sa o lona whaaliwinga fo mai. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner to me. Amen. Lona winga, ye e loa, ona nai foi mai, o le nei a fai o te loa. Le sa te tauna whaapea mai, o le nei a fai o te le I loa, le winga o le leo, ua avea tangata onu ese, I le tautala mai. O le tautala mai foi, o le tangata o le nu ese o ia I a te au. Ia whaapea foi outou ina ua outou nau I mea whaaleanganga, sa ili ia ina ia sili outou I le whaamawhanawhana o le ekalesia. Amen. A tātou o mai to tonu o le ekalesia. E le o whaapea ua whaalea o ngā ina le tautala I ngana ese. Le ai o la lawe whaatanga le tautala I ngana ese. A lawe maritala polo ia whaapea foi outou. Ina ia outou nau ina ia I mea whaaleanganga, sa ili ina ia sili outou I le whaamawhanawhana o le ekalesia. E hao ona, a whai o te latu tono le ekalesia, ia peo, whai au ia mawhtanga, o te alu atu, o ke kakalu nganga ese taimi o molo o langa I tono lo whale mele nei, o ofo le mato mawhtanga o no, ai, o le telo taimi, o te tautala I le ngangana e malama, ai tangata I o atu e fia whaalongolongo, ma fia I loa. Amen. E le palua whaasapasui. Whai mai la ia. Ia whaapea foi outou ina ia outou nau I mea whaaleanganga, sa ili ia ina ia sili outou I le whaamawhanawhana ina o le ekalesia o le nei. Halongo. O le nei, o le tautala I le ngangana ese, I nā tatalo ia o ia, ina ia mawhai ona whaamatala ina e ia. Whai mai, a whaiwa e o ila le ia ile me ta o le tautala I ngana ese, e whaaliluina e whaingoina o le prophecy, po le perafetane. Pe o le tele I o nisi o fon tatalo, e masani ono o iai. E tele I o teimi alo se fon tatalo, ono o tautala le ngana ese, pe tautala se tangata ngana ese, ai whaalilu e ha. E au mai ele atua le fe au, e au mai ele atua e te au le interpretation. E se tasi o aso, tautala le mato a inga ngana ese, ai interpret hau. Mai ele atua le interpretation, o le tautala ngana ese. Sometimes, te lautu o, le tautala ngana ese seisi to tonu o le orfonta talo, ai whaari liwa le wharatua le whai fe au. O lai, ele eva ai nei le whaatino ino le mea, lo whale ale atua. Man, it's all in order. O le mana ia. Ai au mai la le fe au. Let me tell you something. O fe au mai le atua, le ai mase mea tau se condemnation. Amen. O fe au mai le atua, o fe au umai mai le atua, fai mai e whaamalosia, e eri whai e le tino ke riso. O no le tasi leo mea, o lea foi wa sau forkia, palo ui mai ai, o mo mea prophecy. Amen. Whaali liu mai mo mea o afoi. Mo mea prophecy foi lele. E umai fonga kusa o le condemning o se tangata lai tu tonu. Amen. Mo fai e tangata ia, no. A whaatino nei e lea tua. Le mea ole tau talala le ngangana ese. Lea lai fai mai le to a telo nisi. Fai mai, we vai to fai tau fai upu lea le fai mai. Ole nei, ole tau tala i ngangana ese, inata talo ia o ia, ina ia mawhai ona whaamatala ina e ia. Lai whai mai, wewa ai e. Wai le whai mai e ka kaua whaari liu lau kau kala inganga ese. Amen. O ila, ese le vahenga lea, ese le tau tala ingana ese le ntato, o le tala no ile ngangana e whaari liu inga, it's equal prophecy. O le ala wha malama le kare sifa busu fafa mai. Wa whai o te tatalo ile ngangana ese, whalongo, ua tatalo ai lo ua nganga, ua le fua mai ni fua o lo mawhau. Whai mai e tatalo ingana ese, e le malama lo mawhau. A lai tatalo lo nganga. Whai mai, a whai o te tatalo ile ngangana ese, ua tatalo ai lo ua nganga, ua le fua mai ni fua o lo mawhau. Ia e whaapewhea. O te tatalo ile anganga,
O te tatalo fo i le mafau. O te pese i le anganga. O te pese fo i le mafau. E mawhai ona e whametala polo. O te tatalo i ngana ese. E mawhai o te tatalo i le ngana ese. O te tatalo fo i lo mafau. A lala e vai e polo le teimi e tau tala i ngana i le tatalo ia. I le mafau. Ma le tatalo i ngana ese. Amen. E le ofa ape o kaimi uma o kakalo i ngana ese. Hei, a iai lo tangata i le tali tono ma tangata la to te le malama i le afoi. O le tatalo rora i o paulo pe o whatita inga. Prayer of agreement. Tatalo i le loto e tasi. A tato mai e whaile mea tau le prayer of agreement. E tatau no tau tala ngana e malama ai. Ina ia ama whaino ono uto agree mai. A whaile lau tatalo mo Samoa. Le tual matuta maa wha manuia ia Samoa. E ma whaino uto agree mai because it's a prayer of agreement. Ai wha whiana na to agree mai. Pe a whau tatau tala ngana ese tau te le malama ai. Si? O lala i ele. O lala i ele ora lava wo umona au mea apostol. Fo mea ia e whapewhea. O te tatalo i le anganga. O te tatalo fo i le mawhauwhau. O te pese i le anganga. O te pese fo i le mawhauwhau. O le whapea, pe a e whawhetai i le anganga, pe whapewhea ona amene mai i lau whaamanu o le nofo i le mea e nofo ai le tangata valea. Ina ua le langona e ia lau upu. A wā ua malie lava lau whaamanu, a ua le whaamawhanawhana ina le tasi. O te whaafetai ilo ua tua, ina ua tele la utautala inga ngana ese, ai tiiti a outou umalava, o le whametala polo, o ia sili lang kau kalanga ese kangaka umaaya. Lono, a outou ilo le ia polo, o iang kusier kasi vai kolu o le whenga inga fau. O le tele o whaalinga ma mea lilo, ma le taita inga o le atua. Pau fo ilo tangata i tono le tuspa ia whai mai. I finish my race. Pau ala le tangata o tuspa ia. Wa e kau ko finga ka konu kuspa ia whai mai. Wa umangalako o whaer finga ngalo o le atua. Amen. Na o Yesua, markakale o Paulo. Ia, bengisio la wa poskolo. Ai ono o Paulo lan tu sia whai mai wa. Wa i uia te hau lau tau sinionga. Whawhiwhiana whai mai polo wa umana ia whaerwhina ngalo le atua. Amen. Whew tang. Tau tala ingana ese ha. O lau tau tala ingana ese. Wa e te talo ina leo le peleni po le plana le atua ia te oe malo ngolanga. Amen. Wa fo i o le tuspa i o le ta iala lau tele leo mo tangata umalava. Amen. Ai o lau te talo ingana ese. O lau te talo ina leo le plana le atua mo oe malo ngolanga. Amen. Le umatatu whahai uyai, be whawhiona e receivinga, ai, be whawhiona e tautara ngana se whamai. A wā ua malia lava la uwha amanu, a ua le whaamawhanaina le tasi. O le whamatala polo i, pe la tangata e tautara ngana se pe a whau te tonu o se vi ingala e whai e pole a lava, mato lotu lau te nofo i a mo te talo ngana ese. Ono o leo lai titila ia. Ono lai te talo alo uia nganga i le atua, o lau ke kalo i le atua, o lau ke kalo i le atua. O la whaamawhanawhanaina. Ai a whai nei la lau o te leo tele. E umo i whonga e whaamawhanawhanaina. Unai ta noi whai upa sufitu. Aia, o la whaamalia ina u whaamawhanawhanaina. Ai mako i confuse hales ka ngakara e ngofo lunga ngofoa. Mako ale malama apo le ale mea a ula e whai. Ana whai upa sufitu. Whamena i tala paulo. O te whaafetai i lo watua. Ina ua tele la u tautala inga ngana ese. Ai tiiti a outou umalava. Ai peitai, o te loto ina ia o tautala ile e kalesia, ini upu se 5 malo uma fau, ina ia o atu inisi. Ai o te le loto ini upu se mano i se ngangana ese. Wherever ai le maanga ia o le mangingo le au mai. E sili aku lo usau e whaile tātou wa o onga le nei. E sili atu lo usau whai atu upu e 5, ai kou malama mai. Ngai lolo usau whai kula o kaukala nganga ese. Le ai masesi o kou malama mai. Amen. O lo winga ngai me kala paulo. Whamai, ai peitai o te loto ina ia o tau tala ile e kale sia ini upu se 5, malo uma fau le upu e malama mai. Ina ia o o atu inisi, ai o te ai o tele loto ina ia o atu inisi ai o tele loto ini upu se mano i se ngangana ese ti foi mai la ia le au soi au ato te fa tamaiti i le mafau
peita iane ia o tou fa tama mea ile leanga a ia o tou tangata matutua ile mafaufau okay lo okay lo a fa upu ise fa upunga fai ngo fier tala polo le fai tono e kale sia ko nito fai mai le au soi au ato te fa ta maiti ile mafaufau au fa ka makiki fai ngo le mafaufau fai mai peita iane ia o tou fa tama me i me leanga a ia fa pepe mo me pepe fo ka fanga mo ia fa pe nga u ko i me leanga au le mafa mai au fa tama maiti pe fa tama maiti i mea ile mafaufau peita iane ia o tou fa tama me i me leanga lo no winga ia peita to pepe i me leanga a ia o tou tangata matutua ile mafaufau a ia fa ia o ke langa la ko inga sa mo ke lo ngai fe au ke mi se fa nga me mafaufau si ko fa makua me mafaufau se ko fa nga me mafaufau le faingo me ko le kalesia au fa me sia le mea ku se kala ku le messi solo le kalesia me kala polo au ale fa ka mai kikia fa ai ko fa ka makua me mafaufau o tala na polo le tam fai amen le fai ko nito fa mai yo to tama fa la usoi au to te fa tama maiti le mafaufau peita iane yo to fa tama me ile leanga pe o to tama maiti la iti ile leanga fa mai ia o to tangata matutua ile mafaufau mai la ia o tu sia ile tu la fono o feta la mai le o tu tala atu ile nei nu ngana ese mala ngutu ese ai ui lava ina fa pea la to te le fa alongo mai lava ya te au o le nei o ngana ese ele fai ma fa ilonga ia e fa tua mana ia fa foi upule fa mai le foi upule lus fulu fa mai o le nei o ngana ese ele fai ma fa ilonga ia e fa tua o le fa tua o ele fa tua o le perfetane ele se fa ilonga lea mo le fa tua o fa tua tango tala te isi le foi upule ono ile se tasi fo yo o fe ese inga ya o onga nai wo e fai tau mai o le winga tala pa urona fa mai o le nei o ngana ese ele fai ma fa ilonga ye fa tua fai tau tala se isi ngana ese ele fai ma fa ilonga ya tau fa tua ai foi mai ele o ele fa tua o ilo ala o le tala noa ile ngana lea e fa ingoina tu spa ia is the sign to the unbeliever po le fa ilonga ile au le tali tonu amen tangata le tali tonu e fa ile ngana lea o ila lela ile ngana lea na tatu fai tau nu mo le tu sia ngaluenga ma tu fo tu sia ngaluenga le na fai mai no ane tangata fa alongo atu ala tau tala mai ia la to ngana. That's a sign to the unbeliever. Right? O lana fa alongo atu wofo ai. Wofo fa mai woi. Wala au yu kaya la ka kala mereka ko nganga. Now it's being a sign to the unbeliever. Mai fa fi hey. Fa fi ka kala me ka ngaka ka ko nganga. Amen. Wofo fa mai wa sengio la to moli. Wa makua yofo mo so woi. Aya sengio la moli. O ta fo makua yofo mo kwa ke ia ka ngaka le. O tanga tai u tai nge fa mai woi. So singa nganga. E o nganga ku uye ku ka oi. O le ka kala me ka ngaka ia. O lea la wala to loai na o lea tu ai ma faina faia le mea lea. So it's a sign to the unbeliever. O ina le tau tala i polo ina ngana mana tua foi. Foi mai le tala le tuspa ia. O le tau tala i ngana ese. Foi mai o lo tala i ngana ese. Wa e tala no i lea tua. E te leo tala no i se tangata. Ai o mai i fa tala polo o le nei o ngana ese e le fai ma fai longa ia i e fa atutua. Ha o e le fa atutua. It's a sign to the unbeliever. Amen. Tangata ele o tali tonu. E ili stasi au na le atua na alu e launga tonu si amani. Adu watu lola ia wa launga. And all of a sudden, te o tau tala fo lele. Laua praying in tongue. Tolu se fulu mi nu te o lai tau tala inga ngana ese. O lana translator. Ne tangata lena translating ane. Waku fo lele ma kilo ilea. O kangaka uma inga whaalongolongo. Waku kuma kilo le whailaunga. O lau wakau kala, anai kau kala nganga ese.
Fa mai le tala le whailaunga, ia te ia. O lai whaapeanga i o lai te talo i ngana ese. Malona leiloa, o lawa kau kara whasia mangi ka ngaka umalai. O lawa malama uma ka ngaka nganga. O lawa tau tala i le latu ngana. Na te leo i loa. Foi mai, o ia, o lai lakua, foi mai lai, o tu foi lele. O lawa tau tala, he sikoro, o pra lava ngana lan tau tala hai. O lawa tau tala i ngana ese. Awa makua isi, o tangata kilo le o ngale akua. O le translator, o makua yo for kau kala ai. Ai umai fonga, foi mai tala. O lau mai fonga la koe continue le message. O lau wha uma launga. E foi mai le kama lopo le ale. Le lau toi mata launga. E foi mai le tala translate musu ai. O naua sa torus fulmingu ki o launga le makunganga. O kau kala nganga sia mangi. Malama uma ngaka. O vai le feka ngisi ngaka ma. Gusto wala tu le atua. Tala noa le atua. O ila le yele ngana le fa ngoina the sign to the unbeliever. Amen. O le tele yo nisio. Amen. I have a lot of testimony about that. Amen. E ofo ni testimony ni mea tupu I lo o langa ia ma mea I le tau tala ngana ese. Man, I'm telling you, o te ofo o istangata la te le fia. A fo I maua ia lea fo I vaenga o lea fo I wha manu ianga. I no ila ngana tau tala ngana ese. Fa mai la ia fa upula. Fa mai o le nei o ngangana ese ele fai ma fai longa ia I fa atuatua a o le fa atuatua a o le perafetane ele se fai longa le mo le fa atuatua a o fa atuatua amen a o lana tautala lo ngangana fo le perafetane fa mai lai ele mo le au fa atuatua ia ai mo fa atuatua amen ia nai mo tona mena I fai upu a fai fo I fa poto le ekalesia amen a fai lo fumatala poro a fai lo fa poto le ekalesia uma ile me etasi mala tau tala uma ingangana ese a ulu fale atu ni vale le po o ele fa atutua ele ta o vale le ea o to ilato a fai perfetta ane uma ai ulu fale atu se tasi o se ele fa atutua po o se valea ua o ina o ia ilato uma ua whaamasinoina I latou uma. Ua ali mai ai fo'i mea lilo o I lona loto, o na whaapau whao ai lea o ia, mai fo atu I lea tua, ma tala moni o ia te outou lea tua. Mana ia. I tutonu I some of the testimony lo te whai le lau whai atu tasi o ona lea tua. You know, mo poto mai le kalesia wana manino mai lunga a whaingi o poko mai kako uma o kako mai ai kau karanga ese uma ai ke I lau o mauva pela o tangata I le tonu ai ke I o luakura ese nganga le kau karanga ka o le tala noa la to I le atua ia haula ia nganga o molo kwa wha ko sorry pe va le engi kangaka asia o no tele o malama maku I have no idea po nganga ia kau karanga kangaka ai me sia la pe o molo ko au a fa pela o kinga va pikire ya lu silo e lo kunga e sia nganga la ka ukara lo kinga va ku so okay ya wa fa pela o ka fa le ko no ma fa wa ni we o sa mo e ka ukara fa pela e sia o tele o mala mala mo le fa mai a mo no se valea I to tonu ele mala mala mai me o le nganga la ku la ya confuse fa mai la ia e tangola nga ia ta valea o to fa mai la ia foi upu no fa mai ai a fai perfetane uma pola o tau tala I le ngana e mala mai o molu kunga la a la ka ukala nganga e mala mai fa mai la ia ai u fale atu se tasi o se le fa atu tua po se valea wa o a ina o ia e ilato uma wa fa masino ina e ilato uma la tu lola ia o la lola wa o ina ma o ina ia o na fo la mala ngana la fa nga amen. Se vai le mana ia fo mai la ia. Wali mai ai fo I mea lilo o I lona loto o na whaapau whao ai lea o ia mai fo atu I lea tua matala e moni o ia te o tau lea foi. Lea tua. E se tasi o tau tinonga o le maalia I o le tele I o teimi o te tau tala ngana ese. Na whaali e lea tua ia te au nisi o mea lau o kaukala. O ka ngā ka usao mo mea lai tutupu. Amen. Now le whamatala ina le tala I pe tanga whamatala le story le lau tanga whaapu ia le tala e se kaimi o lau te talo ngana ese lai alu lau kala lau te talo mo le isi tangata ai te wo te talo mo le isi tangata ai o le upu lai saulo ngutu
o le harlot. Ia po o le afo le harlot. Fa ingo ia o le fa sa mo ia o le afo no fo tane o le afo tali tane. Tangata fo ile o la pa umuku se tu lo. Tu sala o laute. O laute tau tala o lauke kau kala inga ese. O lauke harlot o lauke ka ua le upure na. A laute talo fo, laute talo mo le isi tangata. O fatu le tua hoi. Ele me o tango no la ia maoro mal mato a inga faile nga luenga i le fo tangata na fa matala o mama ye le tua ia le mela e tupu le olanga o le tangata ma ko i fa mangingo ai le tua o te ila tangata le ai lo rato fa yatu o le fa mai le tua o le me sanga nga me ama ua ele manga fa ilo mai e kango le tua fa ilo mai through praying in tongue hula kula i fa mai oi o fa yaku yake o le menga o fa yaku fa mai le tua mana fa sa loto ya te oi pa fa metal dus pa ia fa metal dus pa ia fa mai o tau it's to confess your sin to one another ina ia mafai ona fa mangaloina o le anga sala nai musu na nai o lo confessinga le mana o le tua confess le ala ua nga le confessinga le o fai lo me le tua tau tia te oi se at meetinga it's a sin confess amen because God want to set you free. Amen. Fasa o loto fo ila ele tuna tangata. Pe no foi atu. O taimi e fo la telo nisi meu fono tatalo. Lai fa ile fono tatalo fo ile o atu tangata tu sono fono tatalo. La e tu lesi tangata no ese o ya fo in. Tangata Afrika. Lai tu tono fono tatalo. This is the story in Famatala stasi o ona le tua. O lai fa ile la tu fono tatalo. Lai tangata Afrika le tu tono. Ai fa mai I tu tono na lai le palangi. Fo mai na o laua tau tala inga ngana ese. A la Afrika lea. O lai au mai sa o anga ngana lai mala mai nga ia. Ina ngana Afrika. Lai tala noa sa o mai ia. Ya te ia ina ngana Afrika. Au mai ele fe au lea tua. Amen. Mala mar tangata I loa I tangata lea ta tonu lea. Leila o lea kua lau kala ngoa sa oa. Nga o lea kua ma whainga whaia ko ngā mea rau whakau kala mar palangi ni mako nganga. Mako ayo mala ia. Maranga ngana. E o tangata lana whaia tala. Ele mala mai. Amen. Only the Spirit of God can do that. Amen. Au ina le whainga le. Whamela I whai upoe lua se fulu. O no, whai mai. Fa mai when mai le fa mai ali mai fo I mea lilo wana ala no fa tala ina le mea le pero kero mea lilo ia le nga ngai kanga e mo uma le bringing tongue e o fela maftanga I ron mato maftanga o le tele yo mea lilo la nga ngai ngi shono ai fa ilo uma le nga le tua ele fa pela fa ilo me le nga le tua no se si tu no because sometimes mana o mia le tua le afo ile fa sa o lana fa na o me se lava tu plang tala vo no mato ngalue la ka usa step mai ona na tu plang tala vo ai fa ilo me le tua me la mana o mia le fa sa me fa pina fo ya ka usa step pa ku ile si game ai fa ilo ai fo le nganga le tua so ko ro mai han va ile me le ngai sa si lo step ese ona ngalue na le nganga le tua ina ia mafai ona amen on fa sa o le Fasa o sorta savalinga. Amen. Hallelujah. Famela e foi upelu on. Ole nei le au soi pe fa pe fea pe a auto poto. Ua tofu auto ma le pese. Ua yai le mata upu. Ua yai le ngangana. Ua yai le faalinga. Ua yai le faamatalanga. Le utato mai matato plan. Le tano mai famela ia. Ia faia mea uma e uai I le faama fana ina. Wa uma lavangi se plana le ekalesia ma me o tatou tapena ina a fai o le pese o le lahunga o mea oma e kasialo na aunga atoa I te tonu le ekalesia o lea e faia mea uma e uai I le faa maa fana ina ia faa malo sia oe faa leanganga amen o lea lai fai mai I fa mai o le nei le au soi pe faa pe fea pe a o tou poto pe a kako oi kako loku ua tofu o tou ma le pese ka penga kako pese ua iai le mata upu ua iai le la unga fai fe au ua iai le ngangana ua iai fo I le faalinga se mea fo se revelation mai le tua ua iai fo I lona faa matalanga ia faia mea uma e uai I le faa maa fana ina uma I fonga le polo kalame o le loku a koe la sa ele o faa maa fanga inga oe ele o mitla ele kalesi o tole criteria le tome tu spaya
a umai fonga nga o mea fai ma polo kalame ai le fa malusia ilo wala fa le anganga lona wingo la e feo le la foi o la e feo le mission e te tauna iai e te tauna fa malusia oi tauna fa tu puar fa tu tu amen o le ala vo te alo vai le tu le o no le la ta tu tal no ina ia matua i vai ale me ta o tala ngana ese vai le me ta o perfetane ai au foi ni to e kau a foi no le me e mala malama i lona fa o nga ine tu tonu le lotu a wanga i mesi amen fumela ia a fai tau tala se tasi le ngana ese ia tau tala se to olua tu tonu le kalesia fumai a fai tau tala se tasi le ngana ese ia tau tala se to olua po o se to tolu e ngatai ma ia fe awa wai ma ia fe fa matala ese tasi o ila leo te fai atu ai i le tau tala i fo le tangata ngana ese to tasi ona fa matala la i elisi a fai o tu i fo lunga lesi e tau tala mai se le tau tala ngana ese ona tu leo le tangata i lunga e fa ali liu o ila le fai mai le to tele onisi o tau tala ngana ese te tau na fa ali liu yes ona la that's equal prophecy ai ese ele me ta o le praying in tongue pray to God len tatu fai tau for my speaking tongue for my wa e tala noa i le atua te le o tala noa se tangata a o le sau i o le te tala noa i tangata for my a o ina e tau tala i te tau ona fa ali liu ina ia malama o la te le o tala noa i le atua o la tala noa i tangata si le tatu to e vai le tu spa ia ila context la o mai ai ma le fa matala ina la apostolo o me ne ina ia malama ai amen so tongue with interpretation equal prophecy ai ol ese era lo ia praying in tongue te talo ana oi amen la fa malusia oi fa mai la ia a fai tau tala se tasi ngana ese i tau tala se to lua po se to tolu e ngatai ma ia fea wai ma ia fe fa matala ese tasi ma ia fa matala ese tasi fa mai no fa pelua valu ai a fai ele ai se na te fa matala ina fa longo mana ia fa upule tele lana o fa kama ia so ia inicio na tangata sa fa ia mele o prophecy fa mai ai a fai ele ai se na te fa matala ina awale tau tala o ia ile ekalesia ai tau tala o ia ya te ia male atua a fai o le waka ko kongo se setting ole lotu ai ke walu ai o so fo se sinu mo fo lele o si karo mara si la bra la varanga kara fa mai tala paulo a fai ele o ia la se si nga te fa liwinga ngai fai le yesh le ola kiki ngai kala ngo o ile atua amen ana fa mai na paulo fa mai ai a fai ele ai se na te fa matala ina awale fa mai awale tau tala o ia ile ekalesia ai tau tala o ia ya te ia male atua ko ile ola kiki wai kile o kala ngo ile ekalesia o le kala ngo ile atua o matua foi mai ole tu i tonu le ekalesia awane ia foi no le mea se awal palua fa sa pasui pe ole kau au mai le order i to tonu le kalesia pe fa fe ona e talo ngana ese male mea ta le prophecy ona e talo ngana ese ile se mea la so ngale o kele ifua ola la ve kau kalo ngana ese ola ke kalo ile tu amen pe ya ke lo kako kalo foi le tuor ma tu tama fa pe ona ke kalo nganga ese ai o lo lang kau kalo nganga ese ke ya wa ele o ke le foi le ana ka kalo nganga ka ile tona ka si foi le ala wa ese foi ale ai la se fa le winga lona winga ele o prophesy oi lona winga e te tau ona ele o la kiki ona ke ka kalo oi le tua a wa fa la vela ve foi le kalesia le nga ona le o tele oi o lona winga it's a message to the whole church weta mo mai ona na leo tele le tangata tu tono ole lotu lona winga o ia lawa aviele fe aude ekalesia a ko alava ai a faila le o kele ifo ilunga ai le ai se fali le wina le mela e fai nei mele tala paulo fai e fifi le mu ona kala ngonga ia ile tua amen ele o fa le o nga ina na tau tala ngana ese le ai ona ai manino le le menga ai e lona order pe ai le afo le tu e ona fai tono le kalesia mai la ia tau tala profeta e to alua e to atolu ma ia fa masino ina enisi amen e la le me ta o le fa masino e le te me tau tala me le tangata le prophecy amen tau tala me ngana ese fa ali liuro le isi tangata foi mai le tala polo e te tau fo ona fa masino
Ta tau ana nofo o ma fa masino. Po se fe au mai le atua. Po se fe au a mai le au vaenga la ia na nga fai le mele. Po se peleng el ko luanga nga fai ko la fa penga o makuro lok fa mai vai. Aka ko aku le ko ko pe mai nga upu vo nga le la ukango va ai le ile ka le sia le ngile le fa le wing or prophecy. Nga molo ko kong o so mai prophecy fa mai ia. O to lava au mai tupe ya te matou. Au mai fai le mea lea. Fai mai lea tu ai fai le mea lea. Fai mai lea tu ai fai le mea lea. Ave tupe le mea lea. Tato sao ngā mea nei. Mena tara tuspaia. Fai mai o tau nofo. Ma faa masino le prophecy. Ono le prophecy. E ta tau na faa malo sia le ka le sia. Amen. E le faa malo sia o sao ngā mea. Amen. You judge prophecy. E te loa le leimer mo le prophecy mai le atua. E faa malo sia, there's no condemnation. E mai e le fai e le tangata. E faa malo sia e le tangata. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So tato tusi. Hallelujah. For mai laia. Mai ia tautala perfecta tolua. Pe tolu. Ma ia faa masino ina elisi. Ai a fai ua faa lia se mea i se tasi o lo onofo mai. Ia faa lolongo le na mua mua. Awa, mai awa tau te mawhaia. Awa tau te mawhaia o na perafeta uma tai to atasi. Ina ia ha o ina uma ma ia faa mawhana ina uma. E usi tai fo ia nganga o perafeta i perafeta. Awa o le atua, ele o le atua ia o le faa soe sa, a o le file mu, faa pei o le e ka le sia o le au pa ia, faa peritani o le faa muri na for my for God is not the author of confusion. Amen. Amen. E mafua la on the confused tato, ono mea na fai e tangata. Ma la tau fati no ngai mai paulo, o le atua, o le anganga pa ia. He is not the author of confusion. Po le hale mea lai tupu te tonu le kalesia. Ono le taimi nei. Makua maa kele le kamale o le saufa mai. Fo mai o ia na awina mai le akua. God says this. God. So lo fai keke ia fai le ngā kala so. Fai mai le atu e whaapea. Fai mai le atu e whaapea. Koi kiki aso uma so le olisika ngaka. Koi kiki aso uma fai mai. God say this. God say this. Ai ngā ofe au mai le atu mo isika ngaka. Ai ka ke ofo ka ika. Ele ia vangenga e le akua se fe au monga ia. Ele i fai anga ala ku anga ia ku ia nga pepelo. Ka ke ofo ka ika ia. God says this, God say this, God said to do this. Mo makua i ke le ar ka manga ngi kai. Fa i ke fo i tangata nei. I'm saying, oh, for your doubt, you know, I'm always, say this. Fa i ke fo i ia. Po le ale meo te fai atua. I mena fai atua i auto fa masino uma. Every single thing, tano atua i. Fa masino uma auto. Pe mai le atua, pe le ai. Amen. Ole alava la meta no toile nga ole tu toi. Hey, follow the Spirit of God. Amen. I'm telling you, my conscience is clear. Ale fo tal no to wi tonu vanga. I to tonu la e kalesia. Ele fa ape wa fa le au nga ina le tautala ngana ese. O nai manino a e tautala ngana ese. Foi mai ua e tautala I le atua. Amen. Le Roma to le Roma e vanu. Amen. For mai wa e tautala I o I le atua. Ai le o tangata. When you praying in tongue, for my your spirit by the Holy Spirit pray. Lo no winga. No fa hina fa te inga. For my your spirit by the Holy Spirit, which mean wasola. O la te lai titi, o te lei lo tatalo. Ma sanyana sau ia lo tina fa no fo lunga la fa ma lo tu moi fo le fo me lo tala lo tina san fa te me upu nei. Ia no fo lunga ia le tua fa ma tala lo tina ta ule tua o fa kule tua. Ia alofa mai. So ni mai. Lela moi. Pui mai ma to. Swa fo Yesu. Amen. Amen. O to fa lunga mai fingo lo talo. Tu solo tina. O ia le na tango tu upu I lo utu. O ia le na fa mai san. Fa te mai upu nei. E tau talala. O au na faya. I am the one that doing the speaking. O au la tau tala. O ai la mai le unction. O lo tinana au mai le upu.
lai au mai a upu ai ele olo utinana lai sa fail tatalo ai o au ana tatala o una tatala ina lo ngutu o au fo ina fa leo ina upu amen o una faia le tatalo a olo utinana au mai le upu amen that's a word to say Roma tatu te le fo ilo lai tua amen i tono to say Roma le no tano no fa upu lua ono anu lua tolu foi mai e whaapea fo'i le anganga, ona fesoso ani mai I lo tātou vai, a wā tātou te le I loa mea tātou te ole atu ai ma le tusa, ai peitai, o le anganga e whautua o ia mo I tātou I le oi e le mawhai ona tala ina. O laita talo, for mai I le oi, grown, I le oi e le mawhai ona tala ina, for me le fitu. A o le su e le loto o sila fia e ia le fina ngalo o le anganga, a wā o lo o fautua o ia mo le aupa ia e tusa ma le fina ngalo o le atua. Tusa o le anganga pa ia lena au maia o le foi o lala te oi I le oi whale anga you are grown in a spirit for mai la ia o for mai o le anganga la o le atua. For me laia, a o le su e le loto o si le fia e ia le fina ngalo le atua, lai loa e le nganga pa ia le mele le fina ngalo le atua for mai, a wā o lo o fautua o ia mo le au pa ia, e tusa, according to the will of God. E tusa ma le fina ngalo le atua. E iai me te le I loa po le a, e me te le mautono I po le a le fina ngalo le atua, you don't know, po le a le wio le atua. Foi mai la ia, o lau te talo la ngana ese, o lau te talo lo nganga e tusa according, so se taimi lava la te talo ngana ese, e mauti no 100%, o lau te talo ina le will of God. Why? Because o le Holy Spirit la pray, e le o le nganga pa ia la me te ilo le atua, na te ilo le tama, o ia le te talo I tonu ia te oi. Amen. For mai la ia, a wā o le su e le loto e sina fia e ia le fina ngalo le nganga, a wā o lo fautua o ia mo le aupa ia e tusa ma le fina ngalo le atua, ua tātou I lo foi, e ngalu lue, o le foi upule e se le tā ua wai to o tele nisi, la tau te quoting o le foi upule out of context. For mai, ua tātou I lo foi, e ngalu lue whaatasi mea uma e le iai, I la tau e alofa atu I le atua, o e wavala awina I lona fina ngalo, awana ingalo ya te oi, o le foi upu e lua valu, na sau, ina ua umar foi upu e lua ono ma le lua fitu, talking about grown in the spirit. Lono winga, e le keike ingalu lue mea uma mo le tangata o le atua, e maafua, ono lana tatalo e tusa ma le fina ngalo o le atua, the spirit pray out the ancients according to the will of God. As the spirit pray, so everything work together for the good of those who love the Lord. O mea uma lava la, e ngā lulue mea uma lava mo le leo Kevin. Amen. Mo le leo oi. Le tangata le grown in the spirit. I say, o le fai, e maa fuana sa fai upo lua varu, e le keike yoso mai. Hei, e ele fai upo lua no ma lua fitu. Nai tala noa le grown in the spirit. Fato a oso ma lo fai upo lua varu fo mai. Ua tātou I lo foi, e ngā lulue whaatasi mea uma. E le o tangata uma e ngā lulue ei mea ia. Not everyone e apalai foi upu lea. Na o I la tou e alo lofa I lea tua e apalai ei. Ma I la tou o lea. Praying in the spirit. Amen. La tou ia. Okay, I'll give you an example. Okay, now tanga vasi testimony. I always love kako kai mia. Okay, la fa uma tsatum tsa upua. You know, I always praying in tongue. Talo ngana is taimi uma o te talo ngana is you know it's so weird for some of us for long asa mo fa long ya ki o ka kala ngana is pe no fa atu o le alo no winga atu te le mara mai. Amen. I always bring in tongue in my own private time. Pe fa ya we are tani alo o le tele lau taimi I te tonu lo langa ni New Zealand ya u te tau tala ngana is kalunga o sau ko New Zealand o ke le I apalai whaatasi se mea tau se ngā ruenga. O te le tusia se mea tau se tusi apalai se ngā ruenga. Amen. But everything up until now, le taimi na tuno whatoi a tautou, o ngā ruenga umana o maua, it's all through, the word of mouth. Someone for me, sau I le mere ngai, but au toi nofo le mo toi te tua. It's all part of the plan.
sau umanga luenga na o a una tu o tele tu finga luenga wa nala ni na faile bloka la melea e mafua mai ona na one of a friend sau stasio wo fa mai tau fa mai sau il mato sau ninga le fa il mato la sau ninga lo o walu ai o la ku ke u fa o ya una le ona le tua ai sau lo ina ma o mai lo ina ma le lunga li ona le tio sa mo radio sa mo fa mai hey na fa lo mai lo tale ni te lo fa video me nei ya sau finga luenga mato o walu lo ina so o walu fo le ina o ina la na to fa o so ina lo fie i meta media yo walu fa o esa o me fa o le ko fo le media but everything works together. Amen. Wa uma mai lola le meta media. O sau foi a uia. O la fo faila uia media. Ia plus le na wa penge fiki lo wa mal termine. Wa matongo fie. Wa fai ngo fie fo na fa tatu blokalame. Ona o la na fo nga umala fai nga malanga nga. Ngo fai nga ruenga mai ya sola. Malai masinga uluanga. It's all part of the plan. Amen. Ke lo auto fa longo kama lo ngo ya cho a mosa vo le ko fa longo ngone la unga mai. Wa sola. Il fai ngo blokalame cho a mosa. Wa unga editinga. Tele o la unga cho a mosa o aru set fai setting up set up uma me foi fai la unga sa la cho a mosa kala ngoa mai ia o la unga luenga nga sa fai o la unga uma foi la ko kero nga ko unga editing I have no idea o le temi a to alena o la prepare o la to for today. Amen. For me to tell to spia e ngalu lue me uma mole le leo ila to e alo lo fai le tua. Amen. Olena foko mangi, man, wow, God. As I, praying in tongue, you also prepare me for this. Even my wife, tell your testimony. We have a lot of testimony. Amen. Tell your testimony. To telefo inicio tu pulang talavo. E o que causa step aku foi lele. Ai fa ali ele tu el mato a inga me foi lele. Praying in tongue and God give her a word of knowledge. O mo me alofa o malenga pa. Amen. La tatu wo la fa ula la le no fa yatu. Be fa fairly praying in tongue. Amen. Il fa you po fa. O le me fa per tania. Foi mai. And they were all filled with the Holy Spirit. Te minena ni lingi foi le nga ngole atua. For mai la and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Who do the speaking? They do the speaking. And the Holy Spirit give them unctions. E lua lava e ngai mawhai ona e tau talenga na ese ai. O le toa tele. Fo mai nisi e lato te langona le mea fole le pe estara o lato lau pe lato te whalonge pe e nam. Amen. Wa matona tau tala e fole le temi. O au. E le aima se mea kau nam na tupu ya tau. O au na whaila uvi inga le tonga whamatala atunga. Ina ua uvi vi i le tu e lasunga uvi vi i ai. Halu la uvi inga wole anya upu e whaamatala ile. I have no other words e whaamatala ilo ua lofa i le atua. Mala uvi inga i le atua. Halu lofa i aku le atua. Karo si koro koe ara pasite re moku tosi. Out from my heart. Out of your belly. O lai, I speak. God give the unctions. E fesili mai, Kevin, na e malama. No. O te le malama. Inside of me, out of my belly, I know out of my heart. I bring in tongue out of my heart. O te le ifika upura o mai lo ngutu. I just like, sihere de sikoro koe ara pasite de moe ara bakaste out of my belly. Amen. As I keep doing that for an hour, 2 hours, 3 hours, lauta tau talangana is from there. God start to show me revelation of His word. Fa'ali mai fa'alinga e fa'ataula na upu. Fa'amalamala hino o lana fionga. E o i mea lilo. E o lava fo i mea inga lenga ngole atua. God speaks through that. And from then, up until now, I still bring in tongue. Amen. To a tele la tangata for my Kevin. I don't care, but I don't know why. I operate in a word. And I see the fruits of my bringing tongue. So don't tell me it's not worked. Amen. I see the fruits. I bring in tongue. Out of your heart. Out of your belly. Not out of your head. Why is it came here? Yes, me for pe maka kiwi lau singa fonga you do sing ye la skem fonga ka kam go fa ma fo wa o de lele ela kula ya sing e fa ka ikala fa singa fo lele out of your head. That's not bringing tongue.
Praying in tongue is come out of your belly, the center of your being. Ele malama lo mafau. If a metal just yes, they speak. They began to speak. The Holy Spirit gave unction. Amen. So for me, when I worship God, sometimes and then I bring in tongue. Have you ever prayed and you still feel burden? You're not satisfied. There's something, there's more in there. But it's you don't know, you can't find the right words. Sometimes it's because no one knows everything. Amen. But the Holy Spirit do. Amen. That's why you need to pray out that unction. Amen. Just sit down and say, pray from your spirit, from your heart. Amen. Let God move. Amen. How many of you know everything is by faith? When you pray from faith, from your spirit, you are pray out the unctions of God. Amen. As the Spirit give unctions, or to atele lau tangata, they lefa akali se saule ku and knock them out. For lele ku mai lungo kau kalanga ese pe manga o faise meleng nei. Lot of time when you receive Jesus as Lord and Savior, the Holy Spirit is in you, and also the Bible already give the guidelines. Ola wa umana fa manino mere tu spaya le wala ke lo ku fa pe mai Kevin sa kango se si sa e fa longo inga se a fu ngole mia we fa longo ku ngo wa vevela mai lo kingo no aya la lo fa longo ku lo ulu we se fa longo nga supernatural fu le ke no e mangi me fa penga nga kupu ke e angi o kuspam foi le no a kupu nge o kuspam manga ya via le tu apa for me I'm telling you no ele ingi me fa penga nga kupu ke when I worship from my heart, I just out from my spirit. Amen. From then up until now, I pray in tongue non-stop. But I see the fruits. I see a lot of things. Through praying in tongue. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I don't know now what umono. And what you know, time's sake. Nano to mafai e vali atu ia le vaenga na ina ia mafai ona ono se tasi o vaenga wanga o ia pe ua ave e sea mai tonu e kalesia e le mana o le anganga le afo le ti apolo e te confuse le mta upule le manga o le ki apolo e afo e nga oi mai le mta upule ina ia mafai o wanga iko ese kanga kai kau kale nganga ese bai hey it's in the Bible. Amen. Praying in tongue, we pray by faith. Amen. Salo ile tua ia fa peona ngaluelo na nganga fa peona so swani atu ya oi tai oi me tonu uma o se vaenga na auto Lord to proclaim no la stofi. Amen. And then we start to bring in tongue. Amen. I'll talk about tongue a little bit more about tongue, and then we start to pray about it out. Yam tatu talo fu ifa tau nu ya nisi fu o vaenga o tatu fai tau tatu sa ili ai pa ili neva ya so ma nei fu e fia fiolela talo. You know, if you want to receive the praying in tongue, you know, from a tatu spaya, the Holy Spirit baptize you, not me. Amen. The Spirit of God. Amen. Hallelujah. Now fai talo fai o tatu plo kalami. Ia ma alu e fu ile nganga o le tua ya to oi. Ya me se fu ile nei tatu tano. Let's pray. Le tua matou tama talo ila o fio faaftaila o upu na matou tatano ai ma fa matatalaina ina io ma fai no matou malama I mea lilo lo malo tama te talo ila o fio ye e fa peona li lingi lo wanganga tama se e fa au ma fa malama ma fa ma fana ila fanau ina io la to lo ma malama. Praying in tongue is your will, Father. As we praying in tongue, Father, our spirit pray by the Holy Spirit, Lord Father. Tama e ui na le malama o matou mafofau ai malama ai la o fio tama ile tatalo matou te faia uma ile fa tua tama ile nei fiafi tama ile nei tu la tatalo ilau a papatisonga o le nganga pa ia se e papatiso ai lau whanau tama ile nei fiafi lato
malava o ngā lala ne fiafi o lātou fia maua le tautala I ngana ese. Father, I pray that they will speak in other tongue, Lord Father. Let their spirit speak. Let their spirit pray, Father. Se I whapeona tautala I lātou le ngana ese. Tautala I mea lilo tama. E tusa malo malo. Wha malama ia te lātou. Ma wha I loa ia te lātou lo fina ngalo. Ai meise le peleni a lau fio mo I lātou. Ma le vala awina a lau fio. Wha manuia I lau whanau. Wha fo I le vi inga. I le suafa o Yesu Keriso. Wa ole ma vala awa tuai nei. Amen. Amen. Hey guys, I want to pray for someone. We went today na mao neiva ai se tasi uso ya Keriso I le fale mai o lona suafa o mane Paulo Rimoni o te fia tatalo mo le uso lea tatalo I le wha malolonga e misi tātou umalava o ai lava se sio wha peona mai le neia fiafi te mana o yo tātou talo wha tasi I mai o tātou tino amen ye wha peona tātou talo mo mai uma o tātou tino I le wha malolonga le atua mo I tātou amen ia maua I tātou le la foi le wha malolonga le wha malolonga le atua mane Paulo Rimoni Wai foi se sio o mana o mia le tatalo le neia fiafi. O ina e mana o mia se tatalo le neiva yaso. O le neiva yaso, o le I really want you, all of you guys, so lato umalava o yaini mai le tino. Mai le tino. Te mana o te tango e message mai le KLM. Fa matala mai le vaenga tonu la te mana o mia I le tatalo. O le neiva yaso. O fili o le atu ina atu le neiva yaso te whaava noa ai le taimi tatalo ai mo tātou I mai o le tino. So o le a lava la se vaenga tātou whaia mea o mai le whaatua. I'm doing all this by faith. Amen. O no te whaatua I lo atua. He never fails. Amen. So this week, te manao ia te oi te tango message mai, lea lava se mai o lo tino, po lea fo I se tūlanga o whamatala mai, po lea se me manao mi te talo, au mai le ingoa atoa, au ale me to I ngā vaenga fo I lele o le whai mai, ta talo mea moa umolo mai. Amen. Wau te leilo po lea lo mai. I need to be, you need to be specific. Po le ale mana onga le te mana o ai. So, e mana o mia la ia. Pe faiso mana onga le neiva yaso. To ina mai o neiva yaso, to ina atu fo I lo nei taimi ia, mas taimi fo I o te halu o te sa ili le atua. Ia ma o to ina atu fo ia, tua fo I tātou umai lumo le atua, Fai atu fo ia te o tau, moso taimi ana pongi o neiva yaso, tātou tu watu I lumo le atua, but this is the week for me, le te sa uni but one of a brother lena walo nei, standing for him, with him, I lona healing, ia manisi fo I lātou o wha peona moa I mai, wha avanoa ina le avanoa le nei. Ia, message mai ai in tūlanga mana o mi e se tatalo, ma tātou tutu wha atasi ai le tatalo. Amen. Hallelujah. So, me lau whaia le tatalo le wha malolonga, I really want you to agree with me. Amen. Whaifo o nei te le whale o nei te fia malolo I le taimi langa le nei. Amen. Tango tu ulo lima I le vaenga o lo tino na e fia malolo. Amen. Hallelujah. Ma whaatu tua I le atua le lau whaia tatalo, to o tele o tātou ina receive the healing before. Ina ua whaile tātou tano nei. E toi whaifo I le atua. He's still working up until today. He never changed. Amen. No inga. Le la whaile tatalo le whaatu tua tatalo le wha malolonga. How te mana o ia te oi to hook up with me in faith. Amen. Le lau tatalo mo le uso ia mane, Paulo mo le fiafi nei, but I really want all of you guys to agree with me, stand with me. Mai se fo ia le ahinga fo I whaatasi fo I la ma. Ia te umala mai yo to suafa ia ma fa matala mai vaenga mana o mi le tatalo yo na fa tino ina no la yo tatu talo la stofi every single name o le fa pe ona tatu talo ai pe a o tatu plokalami but for now le la tatu si tia but I really want all of you guys to agree mai ala fail tata le talo fa pitoa mo le uso ya mane Paulo Rimoni amen tatu talo le tua le mato tama le tua o le langi ma le langi e ofo fongia la o fio o le afetalai ona yai lea o lea tua poto na e whaia le whaavai umo le lalolangi e sili ese la o fio tama mātou te uru whale atu I lo nofo a lii
o le alofa tu noa ma le ava ma le whaalo alo tama. Lo la mātou loto ma walalo mātou te sa ili atu ai i la ua fio. Mātou malau whanau pe ona e whetalai ao mātou fusifusia se mea i le lalolangi e fusifusia fo i le langi. Ao mātou tā la i le lalolangi e te tala ina fo i le langi. Ta mā mātou te tutu whaatasi i le nei i tu la ma o si ti atu lo watali. Si ti atu lo watali i a mane Paulo Rimoni ta mā i le suafa manu malo Yesu ta mā te tatalo ai ta mā se i e toi wha malo sia musele umolo na tino ta mā. Ta mā mātou te sai le anganga o le mai ta mā. Father, we bind the spirit of infirmities, Lord Father, in the name of Jesus. Tama, a wina ato a ngelu le taua tama, se e tawina le taua wha le anganga tama, mato te sau ti, a mato te a sei ti ai le anganga o le oti, le anganga tama o le mai tama o a whaina ai o ia tama, mato te vele eseina umaha a tama, o le mai lona tino tama, se e toi whaola ina mu se le umo lona tino, toi whaafo i sia lona malosi o vainga umo o maso tama ma vainga umo lona tino, mai lona mafau se i o iona matiu tiu vai tama, ia whaapeona i eile whaamalo longa la ua fio tama, tama o oia o le atua i te le tala pelo tama, wha mai o whaalava lava ua mātou mālolo ai. Tama o te tatalo i la ua fio i lau wha malolonga i lau watali, se i e toi wha fo i sia lona malosi, i e toi wha ato o ina o ia, i le mawhau i le tino, wha atasi ma le anganga, i e wha peona i e maua le malosi, toi wha fo i sia e au nai i la ua fio tama. Ha o a i ma wha atonu i a te ia i ala o le ami o tonu. Tama, au ana i manu malo le ti apolo i lona ola. Tama, a ia wha peona manu malo la ua fio wai siri le malosi o le i to tonu i a te i matou. Na i loo le le lalo langi, mātou te whaatua tua e mawhai e lo mana, e mawhaia mea uma e la ua fio. E le eise mea whangatai a te oe, e te whaia le awala le mea le eise awala e te whaatu pua le vai tawhere nuna mati, o oe foi o le wha moe nga ola, e te suia le taimi tama, o oe foi o le atua e matautia, e le eise mea whangatai a te oe tama, e le mawhai foi, e le eise mea mawhai una ave e sea i mātou mai lo walofa Yesu Keriso. Le mātou te whala au tia te oi, o wha lava, ua mālolo ai lo watali i tama, wha mālolo ia mane, i le nei afi, ia iei le anga le leo oi, ia wha peona wha tau nuu lo fina ngalo, ia wha peona toi wha fo isia lo na malosi, i le manu malo ta ma o la o fio ta ma wha aftai lo wha malo lo ta ma, ta talo i la o fio, ta ma mana tua le uso ia Eric Besse ta ma, wha peona na, ta talo i lau fio moia, ai me se foi le ainga tama, wha peona wha malolo ia te ia tama, wha malolo i lona mawhau, lona tino a toa tama, ia iei le wha malolonga lau fio tama i le uso, ia iei le anga le leio lau fio ta talo ia te oi, se e au te wha atonu ina le ti ngā tama i lona tino eru ese i le suafa manu malo Yesu Keriso. Tama, wha malo lo i lo watali tama, o ai fo i tama o mafuta manea fiafi tama, i e wha apeo na wha malo lo la o fio au tu o lato lima i vaenga o lato tino, malo lato wha tutua, i le suafo Yesu, le Yesu Keriso le manu malo, te tatalo ia te oi, wha malo lo lato mai uma, tama, awa o lo fina ngalo lea, le suafo o Yesu o mato wole ma vala awa tuai nei. Le suafo o Yesu, le suafa manu malo e whaalongo ai mea uma. Mato te malo lohai. Tuli e foi te monitama. In the name of Jesus we pray. Hallelujah. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Vi ia le tua sa moa. Ia, tai i le atua, i le avanoa, e tatalo ai, i le whaatotua pe ona o whai atu, i le neia fiafi, whaia mea oma i lo tātou whaatotua i le atua, amen, hallelujah, ta tonu, fo i le nei vai aso, te tatalo atu fo i mo tātou, ia maua nei e vai aso e whapeona, le ase vaenga te mana umia e tatalo, so tai mai i le tātou, tau mai le vaenga e fia tatalo ai, ni e mawhai ona,
tatalo atu mo le vaenga o lo e mana o miai fa fo i le vi inga i le atua fa aftai le mafuta mai sa mo nei fiafi fa fo i le vi inga i le atua soifua mo fo i le avano tatou mafuta nei fiafi fa fo i pe le vi inga i le atua ia la fa ma solo pe tatou prokalame la fa pe ona tatou tatalo fa tino tatou prokalame la stofi ma tatou tatalo fo i mo e mai ia fa pe la ona tu ina atu ia tu ina mai ia talo sanga mo ila tou e mana o miele tatalo fa fo i pe le vi inga so fo Yesu tatou to whenua i le astofi fa manuina lava le atua o ke menu luiva le nei ia alofa tele mo oe fa soifua ia Se uailoa no finanga lo leli o ai se uapule fatasi maoe na e foa i mai na e faia mea uma o oio lei uma ia vidia oe e whaababau o se vivia se oi kawana e whaia Sua